ini kaisa kok saklaina nangka ang tabun kenawo cini muharas ini podi kisur de gorma o horo ezima office kampro honpuro borok sida matham musuk nairo bono bisa aku mungkin kenawo ablai kan unfortunate ang incident no ang fully condemned tayo Monibawi ang muharas bikok sanai yang siapa bikok sana orang menilai saya, jotono ini di pasar, joto pati jahun kaitu, yang sagwesak yang hamdalai matong nai, orang masuk musuh baru kai mana, aku sabar kai kasih nai, jadi siapa ang sana musuh, jadi bawa kerana, bawa kalau rumah teman saya, tahu election ni sampai, untuk sampai tension ni tamu, abang ini kalau ezim office hamani abo to thogya ang nije ang ama haike jin khania teibo ang khanaka aro ezim office army staff ro abo staff ro baisa protocol mili hai nabo abo horogo abo thamani abo thogya kintu ang sanai je boro abo khainai samsi tanai ro no ang totally condemn khayo abo te Dibertang tu, dia pasang political situation lain macam tolak tema lainnya, ang ini dua gram koi naik, tapi bisa wan mana tu cepat lagi, jar fully, bo movement lain tu, kita tu saya mana election semua tension nunggu, kalau sudah di brau simia, tu karena election semua itu, tu tension nunggu, apa lagi, ang koi naik jod kono peaceful tongdi, petang macam tongdi, sahaja sah kuno tang lagi, sen abang ini ang koyo, ani pati no hite, ani pati baru koyo, sen kaya baik kabo sen ngomai, tapi oleh sudah tang lagi, tang lagi, tang tu sen jotun tangsa, jotun salam lagi sen luai tunggu, jotun jadi gusti, jotun di pasar, jotun apa hingga tiap hari, kaya mana kabo tang lagi tu, tang tu sen peace nayo, sampai kita cuma tong naik. Karena election naik, election pai bahai no. Jangan pai thung, jangan cem thung. Jangan kebno thung, apa bahai. Tapi jangan akrom kaya, tai matong lain naik. Angkut tu nak koi naik. Jadi ani paten koi naik. Jod tu model paten koi naik. Jangan pai thung, jangan cem thung. Jadi kebno thung omai kelai. Jangan akrom kali mana, bulai kalau mana am balik saya. Angkut jod tu no. Kesang kaya. Election pore bahai no. Pai nang thung, orang orang tu no. Kau boleh tahu, hambai.